ke one pot dalam itu mancurono aduncu panelis itu dak doan dan sombong pen elected bahagi pantame dili pencur pajero audience doan tu pantame kado majero kado ini pan nili tu mufan kar julage somba alam hesi dalam jipondo nili unange pacini pun bori pon apransi BGR alam the BGR alam the bang ke dungenonge sensitizing mate awareness ka chipi chua son se dunman bang man chule athema nilidu APHLC penke on record nilidu social media long kami langkame 5 years 6 years back a timeline ayo kami check kami hal ada kami itu BGR alam ke Roma nilidu pon Roma sorban pacini pon kupisi BGR bola ke lapen kupisi lada itu kenan sorma kalau bang sorma kami itu APHLC penke clear alam itu rong sorma ninggal pot rong orang madan itu kan pon lagi on record apa kisum hektik lo labanso BGR lo kami illegal encroachers illegal mane non scheduled atung ada nanti encroach aja tribal area ini tuh karbi penceng lo inglo masuk tuh jontu janawar kacau pangren rong lo hektik lena ko kacau pangren kathai le siapa lagi bidang yang kayak bidang mau jadi bukan lagi itu clear akan mau lasi BGR alam APHLC pe jesong hai ri we are the first party to introduce BGR alam itu berapa parti lagi clear aduh tu nilit alangi itu bang marj tu lo BGR mate kapitan te karbi akan jesong upi posi APHLC pe pelada Jira bundedan mate attend bundedan lo one thing we want to make it clear is that APHLC itu langsung movement ke lagi autonomous state apart lapen 6 schedule ka strengthening japan 6 schedule aja ko macam japan jong sila langsung 6 schedule ka pangtang di program pe ilum kardia dum det kam ta ge ilum pangtang ne lapen 6 schedule as a constitution ta ilum ha authority na pipin kardia jara japan tang chalo pe lasi we have been facing a bad experience fighting with the other tribe. They must have been doing wrong kecadan. Kuki been doing wrong kecadan. Garo tu been doing kecadan. Kapre ka trade been doing kecadan upik. Last ni tu communal account kami tu APHLC been point to te. But this time BGR land should be evicted. Lamanya tu BGR. Komando evicted नहीं क्या? Today we are very lucky. Our honorable MP is with us. Honorable MLA is with us. Alam itu elected lo, among us we are not elected. Alam itu saja komplain lo. It would have been much better today if tolerant roka konon CMS yang keras. Alam di pasar di sini alam itu masuk long kok. Tidak alam itu Delhi dah mereka bangga 3 minit, assembly long dah 3 minit lah saya mungkin tahu memang lagi mereka jauh. Lasi election declaring kalau komon elected election yang macam apa itu? Council of Kenya itu, anak itu si election aja kau nggak tahu. Tadi kita boleh cuma public nanti langsung belum. That is the point we want to raise. Artinya, sir, as a journalist I'm here, you will have time for audience. You will have time. No. Isi kapasitasnya orang terkait dengan ada ya? Let's make it clear. Lemle. Elected to lemle. Kalau itu, alat lapangnya, tapi yang seperti ada nanti situ di situ, nanti contoh sih pilih alat dari jadi lo perlu nanti mau lapor nanti di pondok aja lah kalau nanti itu alat itu apa ini? Kadu lapen. Lambat kami pintu berkata dari semua kantor di Konji. Nanti lagi dari the solution point of view. Kalau dari semua point of view, kita stand kita. Lagi ini tuh. Let us not blame them.
Allah lihat yang begini ya. Kali. Nanti itu apa pada nanti jadi para port di kontor, ada pada nanti hilang. Kali, tahun itu, participant kamu itu apa pada tuning dilo? Point number 2, ini tuan project eviction. None of that panelists to undergo question case to digital case kali. Why eviction to second elector? Lapan declaring bang umat, declaring elector itu mungkin. It is very clear. Mana yang clear lama? All are clear. Elected to second po. Elected to election claim po. Elected leaders should be on the front, not on the back side of the public. Lain. See. As a panelist, yes. Our greatest solution is the sole authority for us. Ini tolong MLA tolong, MP tolong. Langsung tolong cerah menampu. Dan sisi ini dengan ayat saya untuk nanti, berada membangun tiga. Point number 1, acara saya klaim tak elected bisa menghadap menampu. Itu ham 10 lakh voters. Alang itu represent dulu ke. She should be on the front, not on the back side of the people, not back side of the public.